Leta zunze ubumwe za Amerika ntizivuga rumwe n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa ku byerekeye gukuriraho Repubulika Demokarasi ya Kongo ibihano yafatiwe byerekeye kugura intwaro ikaze. Ku wa gatanu tariki ya 9 Ukuboza nibwo i New York muri Leta zunze ubumwe za Amerika hateraniye inteko y'akanama gashinzwe umutekano muri Loni, ikaba yarigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri muri Kongo, by'umwihariko ku ngingo ijyanye no kuganiraho iki gihugu ibihano uburyo byakurwaho bikibuza kugura intwaro cyafatiwe. Ambasaderi wa Amerika muri Loni Linda Thomas Greenfield yagaragaje umutwe wa M23 nk'ikibazo kibangamiye umutekano wa Kongo Kinshasa, gusa asaba ko akomeza kubahirizwa ingamba iki gihugu cyashyiriweho ku byerekeye kugura intwaro n'ibindi bikoresho byo kugifasha kurinda imbibi zacyo. Ni icyemezo cyakora cyo Amerika itavugaho rumwe n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. nk'Uburusiya bwasabye ko ibihano Repubulika Demokarasi ya Kongo yafatiwe byavanwaho mu rwego rwo gufasha guverinoma yayo gukemura ikibazo cy'umutekano muke kimaze igihe giteza ibibazo. Intumwa ihoraho yabwo muri Loni Vaziri Nebenzia yagize ati dushyigikiye ko hakosorwa vuba gahunda y'ibihano byafatiwe guverinoma ya DRC hagamijwe ko urwego rwayo rw'umutekano rukomera. Ni byanashimangiwe n'intumwa y'Ubushinwa yavuze ko M23 imaze igihe ihanganye mu mirwano na FARDC ifite intwaro zigezweho, bityo asaba ko ibihano RDC yafatiwe bivanwaho kugira ngo ibashe kugura intwaro zo guhangana n'uriya mutwe. Ku bwa Kongo Kinshasa biteye isoni kandi nta n'ishingiro bifite kuba ibihano bya Loni bibuza guverinoma ya RDC kugura intwaro zo kwirwanaho nk'uko byatangajwe na Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura. Yasabye Loni guhagarika umwanzuro ubuza RDC kugura intwaro kugira ngo ibashe gukemura ibibazo birimo icy'umutekano muke w'umurasirazuba bwayo. Ngo